Dobro jutro. Danas ćemo da snijemo make-up tutorial kako se našminkati. Pa krenimo. Uzmemo ovo Fiori di Magnolia. Pure c'è da vedere. Oggi visto ovako io bio što sam lijepa, što sam lijepio. Još malo, sad duboko, tako, ništa, tako lijepo. Dobra, stisaj tu muziku! Evo ti sad sve sačeš. Tako, tako, kako sad lijepa, ništa se evo ti još ovako, da ga našpricam. Ovako, tu dole sestra mi rekla da su to kapci. Kako to kapa, ako se to okapuje, onda šov. Znači, s tim smo gotovi. Stavimo sve to. To ćemo još malo stavimo, pa ne fali, jer je. Znači, ovako tu. Oči se nisko. Ovruka se je. Ovruka se išao. Ovako. Sad sam slijed. Peško mećem. Ovo. Šta je ovo? Ne znam. Ali znam. Što sam lijepio. Ako. Ako. Pukno. Ovako ćemo da mi spravimo. Viš kako pukno majkom grabili. Znači ćemo mi drugi. Zaprostite zbog malog čekanja, ali trebam. Ova prava pencil. Opet pomete. Ali dobro, ajde, sad to, ovako dobro, okej, ovako. Evo, ovako je kopirati starim ću se za ovako, jebeti. Evo ga, šta kažeš na moj rog, vidi ga, kao ljepti, jebeti. Eto ovako isto, ovako, na rogove, šuti tamo, i pozdravi ga ako je on, ajde. Tako sam je, jebete što mi u kosu stoji. Idemo dalje, sad ćemo na max. Faktor 2000. Sad ćemo to da si nanesemo. Čekaj, ne vidim se. Vidiš da mi ide jebate bolje neka švaba tamo ženska, jebim. I tako malo ga umočiš. Tako. Ovo sam ga previše stavio. Ovako, vidiš, ovako, neka je. Ovako, šta sam, ovo. Evo ga, vidi kako lijep ruž, njemu te još piše Avon. Vidi, treba biti suho. Sam se bače jebem. Sad se tako i sad je više ovako. Sad ide lakše. Ovako ideš, ovako. To je normalno da malo iscijedi, neka ide, šta ćeš. Ovako. Sad ćeš prava piška u gradu. Viš ovo, oko od unutra, ništa. Ništa. I sad šta još? A da, pudera jebote. Već to mi se tvrdi. Pinel, stari ulož u garaži Pinel. To se stani. Ne piturivaš. Tako, hvala. Sve trebaš proći, tako. Još malo. Evo te slijep sam još. Tako. Da sve prođete. Nema beda. Sve ovako lijepo, vidiš. Ovako.
sve. I uši, unutra, van. Sve. I na kraju, čekajte da ovo otvorimo. Perfekt. Ujeba. Što smrdi je već. Tako lijepo. I šta da vam kažem? To bi bilo to. Doviđenja. Do idućeg. Možda, ajde. Dobro, ajde, radit ćemo i dalje. Tutoriala. Kako se kaže? Tutorial. Lijepo, hvala. I doviđenja. Doviđenja, čao.